Reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Yosuwa TV, ndizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kugubwa neza muri rusange. Tuje kubana rero mu makuru agezwa by'umwarika bari kugenda garuka mu bitangazamakuru bitandukanye. Munyemerere duhere kuri inkuru ivuga ko umugabo mu Rusiya wahawe akabyiniro ka Baritazari nyuma yo kugenda azenguruka ibihugu bya Afrika ryamana n'abagore n'abakobwa, ari nako abafata amashusho kuri ubu arimo arahigishwa uruhindu. Polisi ya Ghana ivuga ko uyu mugabo yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi kubera ibyaha byo gufata amashusho bamwe mu bagore n'abakobwa yakoreye muri iki gihugu. Amakuru avuga ko uyu mugabo hakunze kujya ahateraniye abantu benshi, hanyuma agashaka umugore cyangwa umukobwa aganiriza akamubwira ukuntu ari mwiza, hanyuma mu mwanya muto akamusaba nimero ya telefone mbere yo kwerekana bageze mu cyumba. Minisiteri y'uburinganire abana n'imibereho myiza muri Ghana yasohoye itangazo ryamagana uyu munyamahanga wakwirakwije amashusho y'ubwambure bw'abagore bwaho benshi muri bo yasambanije. Iyo minisiteri ikaba yaravuze ko yamenye amakuru ajyanye n'umunyamahanga ukekwaho gukora imibonano mpuzabitsina n'abagore muri Ghana, akafata amashusho kandi akabikwirakwiza atabiherewe uburenganzira na bene bo. Anagaragaje kandi ko amakuru yibanze yerekana ko uyu mugabo yamaze gusohoka muri Ghana, shimangira ko bitabagabanya uburemere bw'ibyo aregwa cyangwa inshingano za leta zo gukurikirana ko habaho ubutabera. Abayobozi ba Ghana bavuze ko bari gukorana na polisi ya Ghana, inzego z'umutekano ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo harebwe inzira zemewe n'amategeko ziri mu bufatanye mpuzamahanga no gufashanya mu by'amategeko hagamijwe gushakisha uwo ukekwaho icyaha no kumurega ibyaha byinshi by'ubugizi bwa nabi. Bavuga ko rero muri Ghana yaryamanye n'abagore barenga 30, bamwe muri bo batangiye gutanga ubuhamya ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza amarorerwa bakorewe n'uyu mugabo uri guhigishwa uruhindu kuri ubu. Nyuma yo kuva muri Ghana rero amakuru avuga ko uriya mu Rusiya yerekeje muri Kenya, aho bivuga ko naho amaze icyumweru. Umugabo kandi mu mashusho yagaragaye mu mujyi wa Nairobi atembera muri za supermarché no mu muhanda, aho uko ahura n'abagore n'abakobwa ababwira amagambo y'ukuntu bateye neza ari beza mbere yo kubasaba za nimero za telefone. Uyu mugabo kandi ubwo yatemberaga muri Kenya yaje kwinjira mu rusengero, hanyuma abonamo umukobwa mwiza yicana nawe, hanyuma pasiteri ubwo yigishaga byarangiye yegereye wa mugabo mubaza impamvu ari kumwe n'umwana we. Nyuma yuko pasiteri akomeje kwigisha, umugabo byarangiye ashutse wa mukobwa, barasohoka mujyana aho acumbitse bararyamana. Umugabo kandi kuri ubu amaze kugera muri Madagascar bivuga ko asanzwe abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida mbere yo kujya muri Ghana, kandi akaba yari yabanje kujya mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Hanyuma duhindura ingingo tujye kuri inkuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro rya AFC mu 23 ryemeje ko ritazi iby'agahenge kasabwe n'igihugu cya Angola, ryongera gushimangira ko ryo rizakomeza ibyo risabwa n'ibiganiro bya Doha. Mu kiganiro ryatangiye igoma by'umwariko nyuma yo kubonana n'umuyobozi wa MONUSCO Viviane Van de Perre, iri huriro ryemeje ko ritigeze rimenyeshwa ibikubiye muri ibyo biganiro byabereye Rwanda byarangiye hasabwa agahenge. Ati ntabwo twamenyeshejwe ibyemejwe na Angola, twubaha ibikorerwa byose i Doha, ibera muri Angola ntabwo twatumiwe, ntabwo tuzi ibikubiye mu byaganiriwemo. Uyu ni Benjamin Mbonimpa kandi umunyamabanga uhoraho wa AFC mu 23, amagambo yatangaje ubwo yarabajijwe kuri iki kibazo. Ku rundi ruhande ariko AFC mu 23 ivuga ko iteka yubahirije agahenge kemeranijweho inshuro nyinshi Doha, ahubwo igashinja guverinoma ya Kongo kurenga ku gahenge buri gihe. Mbonimpa ati no muri iki gitondo Kinshasa yarenze ku gahenge kandi twabimenyesheje MONUSCO kugira ngo ikore akazi kayo katabogamye. Ibi kandi byatangajwe mu gihe Angola iherutse gusaba guverinoma ya Kinshasa na AFC mu 23 kuzahagarika imirwano guhera ku wa gatanu dutaha tariki ya 18 Gashyantare 2026. Prezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kandi yamaze gusubiza yemeza ko iki agahenge, ariko ntabwo bibuza ko ku rugamba leta yakomeje kugaba ibitero, kuko nko ku wa gatanu tariki ya 13 Gashyantare yagabye igitero aho yateye imidugudu itandukanye mu bice bya Minembwe bituwemo n'abanyamurenge benshi.
hanyuma dukomeze no mu yandi makuru twabateguriye tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko Barack Obama wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavuze kuri video igaragaza ivanguraruhu yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za Perezida Donald Trump abwira umuyobozi w'ikiganiro wamwakiriye kuri podcast ko kugira ngo isoni n'imyitwarire myiza byahoze biranga abategetsi kuri ubu ngubu byatakaye. Iyo video kandi ikomeretsa imirimo irimo igice kigaragaza Obama n'umugore we Michelle nk'inguge byamaganwe n'abantu benshi barimo nabo mu ishyaka ry'abademokrate ndetse n'ishyaka ry'abarepublikani. Ku ikubitiro White House yashyigikiye iyo video ivuga ko umwuka mubi yateje ari uburakari bwo kwigirisha cyangwa se ibintu bihimbano, nyuma ubwo butumwa bwaje kwegekwa ku mukozi wo mu biro bya perezida ndetse burasibwa nk'uko inkuru dukesha BBC ikomeza ibitangaza. Brian Tyler Cohen wari wakiriye Obama ku wa gatandatu ushize yabajije uwo wabaye perezida wa mbere w'umwirabura wa Amerika ku mvugo ikoreshwa muri politiki. Cohen yakomoje ku butumwa Trump yatangaje nk'urugero rw'ubundi bwinshi bwa vuba bwateje impaka. Ikiganiro kandi gitangira umuyobozi wacyo asaba Obama kugira icyo avuga mu mvugo zo muri Amerika. Umuyobozi w'ikiganiro avuga ko zageze ku rwego rw'ubugome batigeze babona na mbere yaho. Cohen avuga ko byavuzwe na White House ko abagizweho ingaruka n'igenzura ry'ikigo cya gasutamo rijyanye n'abimukira ICE ari abakora iterabwoba ry'imbere mu gihugu. Anongeraho ko mu minsi mike ishize Donald Trump yashyize hanze ifoto yawe mu maso hawe ku mubiri w'inguge. Obama kandi yasubije agira ati ni ingenzi kwemera ko benshi mu banyamerika basanga iyi myifatire ihangayikishije cyane. Ni ukuri uko abantu babishigukira, ni ukuri ko ari uburyo bwo kurangaza, ariko Obama akaba yavuze ko mu gutembera mu bice binyuranye byo muri Amerika ubwo yahuye n'abantu bakemera imico myiza, ikinyabupfura ndetse n'ubugwaneza. Yakomeje agira ati hari uburyo bwo kwigaragaza butagize icyo bwitaho ariko kandi burimo kubera ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri televiziyo, ndetse ukuri nuko bisa nkaho nta soni na busa kuri ibi mu bantu bahoze bumva ko ugomba kugira uburyo bw'imyifatire myiza no kwitwara neza no kubaha umwanya urimo. Ibyo kandi avuga ko byatakaye mu gisubizo rero byose yatanze. Barack Obama ntabwo yigeze avuga izina rya Donald Trump ku mugaragaro, ariko abasesenguzi bavuga yuko ubutumwa bwose hari we yarari kubugenera. Dukomereze n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ibigo by'ubwikorezi bwo mu kirere bikora ubucuruzi kujya biha akazi abapilote hashingiwe gusa ku bushobozi n'ubumenyi aho kugendera ku manota cyangwa se ku ihame ryo kudaheza mu rwego rwo kurushaho guteza imbere umutekano w'indege cyangwa se w'ingendo zo mu kirere. Yatangajwe na Minisitiri w'Ubwikorezi muri Amerika aho yasabye ibyo bigo guhagarika ubuyobozi cyangwa se uburyo buzwi nka DIE cyangwa se Diversity, Equity and Inclusion mu guhitamo abapilote babyo. Ubu buryo kandi bwatangiye gukoreshwa muri Amerika mu mwaka wa 1960 bwagenaga ko abapilote bagomba guhabwa akazi hadashingiwe ku bushobozi gusa, ahubwo hanarebwa n'ihame ryo kudaheza. No kuvuga ko harebwaga kandi niba mu buhabwa akazi harimo abagore, abafite ubumuga, ibijyanye n'ibara ry'uruhu ndetse n'ibindi bigamije gutuma uwo muri uwo mwanya cyangwa se muri uwo mwuga habamo ibyiciro binyuranye by'abantu. Ayo mabwiriza kandi yatanzwe binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe indege za gisivile muri Amerika cyitwa FAA, ndetse ibigo by'ubucuruzi bw'ingendo zo mu kirere bitazayubahiriza zikaba bizakurikiranwa n'inzego za leta. Minisitiri w'Ubwikorezi muri Amerika Sam P. Duff yavuze ko mu gihe abagenda mu ndege baba bakeneye kugenda batekanye kandi ko ibyo bishimangira kumenye n'ubushobozi bw'ababatwaye kurenza ibindi. Ati iyo abantu bagiye mu ndege baba bashaka kumva batekanye bizeye ko umupilote wabo uyitwaye hari uwatoranijwe mu bafitiye ubushobozi buhambaye. Abanyamerika kandi ntibitaye ku ibara ry'uruhu ry'umupilote cyangwa se igitsina cye, icyo bashyira imbere bo gusa ni ukuba ari ubwo bushobozi bwiwe. Umuyobozi wa FAA Brian Bedford nawe kandi yashimangiye ko ayo mabwiriza agamije umutekano rusange mu ngendo zo mu kirere kandi ko ari inshingano za buri sosiyete yose ikora ubwikorezi bwo mu kirere.
gukuraho ubwo buryo bwa DRI byagize ingaruka cyangwa se imbaraga cyane mu ntangiriro za 2025 ubwo muri Amerika habaga impanuka yagendeye y'indege ya gisirikare yagonganye n'iy'ubucuruzi hagwamo abantu 67. Nyuma y'iyo mpanuka kandi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wa Amerika yanenze bikomeye uburyo DIE havuga ko ari bwo butuma habaho guha akazi k'ubupilote abapilote badafite ubushobozi buhagije. Byo kandi byatumye leta itangira gusuzuma uburyo bwose ndetse binarangira ikuyeho mu nzego zose z'ubwikorezi bwo mu kirere muri Amerika. Mu myaka y'1980 ibigo bikora ubucuruzi bushingiye ku ngendo zo mu kirere muri Amerika byatangiye gushishikarira gahunda ya DIE cyane atari ugukurikiza amategeko gusa, ahubwo bikaba byari byaratangiye kugaragara ko kugira ngo abakozi b'ingeri nyinshi zishore mu kazi ari turufu ikomeye bwo kwiyumvamo n'abakiriya bo mu byiciro byinshi. Nshuti bakunzi ba Yoswa TV ndabashimiye cyane mwese twabanye mu kandi subscribe, like, share, comment ibintu birushaho kugenda neza. Dusubire mu masaha ari imbere mu yandi makuru araza kubagezwa no kuri Yoswa TV.